Me did the Isaac Jumpo, but me family the great sample and bring one man come near too much G8. Too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. Abusiafo ene adofonom mema obibia akwaba ede ebatuma GH so Ghana wahala dwumedie ena ebre aso se musomfo muniaba ekwesikapa enenso mede ebebeso mahwefo ene etiefo na ene dei edie Arahosema ababeto eye yapono enso eyese abaya wedi infisia eduno enso 27 years wonu ankasa chese wape bibi anom ewu at every atiasefo asasi eso na arahosemi esi ewo kumase fumeswa empotemo na ebusiafo kamehu na yembunra eye ensem no emu esanse we eya de eta akoso ewo yemanyi emu ye fiefie mu ye monten so ye empotemo say no was ye my ni and I wanna yenhwe eye niye ewo hu because eni obia na ehuro anasa atete eba ewo na afam wotimi ehye eye ne ho esu obi wo hono ma wontimi enhye ne ho so obi wo nso so obetimi atoto nani awe wo kakra wo mfi enti no na we esie no we enyensa na ho ema ye ni ehunu se eni obia na timi hye ne ho so onya de sinipa no na ho ne atrabo nanim se we wotimi hye ne ho so we wontimi hye ne ho so no na kwa anase hawa woni ni betimi edili na ye bora ensem no emu no abaya bia ni din ede eye na ntachiwa na ntachia na dai wono na chese wayi ne ho afri atasefo asasi esuna ni nyina estarte yese na ewase nini aketwa ekokoto eye brodo anase pan no se de ewie santimemo mo kanu no mo frɛ no pan no nkran memo ne obedi aka no efrɛ no brodo anase eye bread na ewase okọ bakery shop na wokokoto bread efri eye shop onum ede eba na akwada no ena maso den ne niamon bi entino eye na ntachwa eye na adwese se won kokora mpo na ni ono abeden ebetu anamon no akwakoto eye bread ne sanse seketwa na akwakoto awon okokoto ense hwe besides onu susu no ye bread ni chichichichicha ebi ebeso ne so ama wanya ebi adi enti enye okokoto amfumso bia eni hu eno nti wotam sika ene wotisi mountain so no okokopie mu ewo bakery shop onum ene okokoto ye bread no adi efi onu na okokoto bread no watua eka ewie na watie si abonten na ehu ya ne se chese yes friend no ede free bakery shop onum se won san nechi embra woni de etia ene wo san nechi ene wo koye na de woton bread no ede ema no echimam wafa bread a 10 cedis ena emumu ama no 5 cedis na adan opeso wongu na adwuma na akro no sensa de abaya yi one start sa ena anyeden na no na chese abaya ni chiremu a ne maame edi tu edwa sm ne ba no according to Mrs. Kate ni wochiremu ne ba no woma bread ra no 10 cedis na wono na enhu na bo na nifa so nanso na de oton bread no echiremu a de bi da 5 cedis na wode emanu na se de na ntachiwa empese be ya kasa na ba be ye de bona krofo ba be twahia wo hono no 5 cedis de ense hwe enti wo ma nipa ne 10 cedis say ene eje so sama ni 20 cedis sorry back say ene eje say wo se 5 cedis na me de ema wo de ane eje 20 cedis na ene wo susu ti usika free mu na se de na eningwase ne ekoniti no ye na adwekrampo se nka ensesa 15 cedis anipa ne de be ma na twenkra no enya de se wo baji nti wo de 20 cedis ne ma abaya ne we no odane nani na no na abaya no woton bread ne HLD to eja SM ena maningwase a abaya ne person wo baji enu nti na wo sheda ye na adwese wo ja ensesa no wo hono ena echese wo bo ni tutu ne nkrofo so ba ye ena wo bebe TB na nti free na no meme dase ene na asem no esi that was on the 12th December ena asem no esi ye free that day no ekokosi Thursday na no ya wade ye twemu ekoyem na tachuwa na ne ma meme sis ye kreti echema na eba ne nam emonten so fuma samonten so ana tese ye de nsa etete ne so ene kronfo ba no na ekono obi okokoto bread wako yi 10 cedis de 5 cedis ena tese onya etwemu ho no ne nipa ejina ho no ma no mabotinku no mo de wo monsa etnetne ye ne so na no na tese abaya yi
eningwase a ekoso ne se de nkrofo etinetine ne nsa ewo ne so no wantimi engina eye ano ema eye na no efiade yi a chese nra dei wono ene chese ferie ni wowo de fenyinam wowo sansa krono a wanya na adwen se wobo wonsusu ye se wobo ade na okokoto ye na watua eka no se de se na fata na wa wudi sika mu momu ahunu se ye 10 cities no de ema wo si an wa ma 5 cities so wajatum okay wa ma 20 cities sasa ni nyina mu no wasa abo ni tutu ama chese eningwase asa kanedia na wana nkromo no na se ye de ensa etenten so wo ye kromfo na wono so gitum se wono enya de se wabokro no edia ene na den ene wo be ye because akwada opani obi asori ana wo de ensa eche ne so se wakwakwa korea bread wo bakery shop a wentua eye sika ne se de se ena fatam eno na chese ema na no ye ya wada yi chese wo kwa dama ade achi ni fiadam wo pe edro bi enom ye ema wo to nananom ewo ense edo na ma bi ni chiremu a eno ada na chese eye efiada no enam se eye ne krada no efiada de ya no won tampie free eye ne demo entem enti efiada na no pa se be bo be no kunu ne efa ekwo no na chese ne ba no ensore ye no odo se wan hanu anya na adwin se wo kwakwa akonya no ne sanse efiada de otade ne yefunu eto no mbo mpa ye enti no pese be disturb ye ne ba no aso ma twen ye no ndu du mienu abo apa ho ekodonko ba ko ne de keka ho achese na ntetua ena ensori frikata sui na wo mu embumra eye edem ho no ma ne beyi ena hye atade a wo pepa atade achese ye ni favorite dress no na ebim so de ntoma akata no no de kata no yesi be akata ejaniti wa kata ni ti nyina ena wo de eda ho no ma chese ne hu aye nyunyunyunyu ena ne wo mu bom pitiri edimbika ede abaya yi ekoko piemu ewo ye hospital na no na wo mu echemu se abaya no wato na nanom ewo serum kwandu ko piemu wo eye adjusom government hospital ho ena chese a doctor for edi etu eja ese ye ne baba no wato na nanom ewo eye ense no mugidi se na no eye Thursday no wono mebi adubone no ema wodi ewu ye ni Friday no enti wo mu ye nhwemu autopsy ede ahwe adekodi a wo fa ya enunti eje eye ne kra ede free atasefo asasi eso no se abusuan se dem di kan wo mu enye obia na wotimi ehodi eye asochi a ebo ede eba ne so ebi die wo mu wakoma emre ebi so wakoma edin a no wo ya wo be kana adwen ede acho ye nua ba na ntachua yi de chese wontimi nya sa akoma din ni bi ama ene de chese wawu anase wato eye no kon ewu efiatasefo asasi eto awu semwe ya ade a ekoso wo ye maimu ye tai ede eye enoma toto eye enkofo so ani nyina no ye nim emu enchimu ene eho ensem ye hwe na ye ma we enye esuade emfa emaye abusuafo ha enamdi wu ebesi subscribe to channel no so wonye ya like the videos na share follow ye IG page at @tumagin8_ Facebook and so @tumagin8 meeting ede eklesika padasene ebeselesia